Jammu and Kashmir bharat hakotor ne puila lithium mines rotogwi mankha sangrong sala kendra hafangni bwkhakti saklaijaka bharat hakotor abono puila lithium rotogwi manmani Jammu and Kashmir no tongo of mines 5.9 million eva 50 lakh ton ni sai kwbang lithium tongo of mines honai sawi mankha sangrong sala central mines bedek ni bwkhakti saklaijaka Geological Survey of India tabok no puila hakotor lithium rotogwi mankha Jammu and Kashmir ni Riyashi bakaste ni salal himana amsaibo 50 lakh ton ni sai kwbang mankha lithium kendro ne bakhakte tei bu sai mankha 51 mineral block ni bisingo lithium tei rangsak mankha tei abo jota haste hafangni yago yafarjaka hanai sawi mankha 51 mineral block ni bisingo kaiba block rangsak mankha tei kubuni block potash molybdenum base metal rock mankha Jammu and Kashmir Andhra Pradesh Chhattisgarh Gujarat Jharkhand Karnataka Madhya Pradesh Odisha Rajasthan Tamil Nadu tei Telangana no khoboi bebagai kaiji sawo hastewo mineral block no rotogwi mankha 2018-2019 bisini simi GSI khalaiwoi o block no rotogwi mankha bir report kokhara